بله چاو دماغ خوش سلاو رز حرمت حیا هون من نقورینن از ترکابی قناری ناک گرک هون من بقورینن yani از باورد کنم اف چی نزان چم وانی دبه از وانی کملا بی چوایی وانی چتر رومی حیا هون من نقورینن از ترکابی قناری ناکم هون جمعی خلاص نابه سلام و رز و حرمت دوباره هوانو براستی جی آرمانجا من که اف قنال به خبرتاندن اف قنال به شوپاندن اف قنال جیلا یوتیوب ده به ناساندن و مزم ببین امرن بنه مجبورا کری ها حیاگو نبیجین اجبورا جیدکم لوگا بی قنالی بله بامانی اف قنال زانا دویمینه اگر هون ام 4 کس بینجی 40 کسی بینجی 400 kez ben fark nake bir kanalı par bakın hedi mezindir hedi bilindir ve başlı o ezebidarım ne başın dubara silah rezu hürmet av kurdeli kudra cihan edici zeki gül mü peyamat paş edid espas kınca o peyamata havalo de kanalede de gelek dost habun zanın bir kanallarını zanım le numare telefonu var le bahvdune eğer mümkün be hunkarın لسر بالتلفون خو بریا وابساته برنامه بهدور پار بکن و هر چقا وده هم پار بکن افزی پیشنیازیا که می زکی گله اگر هم پار بکن بالتلفون خو سر وابساته خو سر اینستاگرام خو و قنال هین مزم به شکر بخور بله دوباره سلام و رسو حرمت و بخیراتنه و کنزانه لولات ما لجیهان و هر وها بگمان جگ انسان لیدجی بگ پراتنر بگ گزگنجی انسان دیجی پروبلمی وانجی هنه پروبلمی چیه دبن لی پروبلمی ما کردا هین پر کلک پر yani ne vakit خلقين زيادة ne problemi ما أموالن به هلين ümit gottiçe ümit helin امکان لبنرن دبن نابرده Evet. Havalo endama tevgera azadiye Kürdistan helin ümit ani zaman ku beşter buna kasede de nava diyalogen de hükümeta de guhes re pir gringe helin ümit diyar kir ku dve gelin Suriye be hevra bijin o sistemek hevpar verin avakirin. Ugot dve arteşa jine yepeze hebuna xwe bidomine yekitiya xwe biparêze yani yepeze wek xwe bimîne helin o helin jî berpiçarkî wan e endama tevgera azadiya Kurdistanê helin ümit di nava avaftina xwe de bahsa pêşketinên li Rojava jî kir yani tiştek pêş dikevin tiştek baş çê dibin helin ümit anî ziman ku daxuyaniya fermandarayê yepece Rojhilat Efrîn Mazlum Abdî Sipan Hemo û Salih Müslim balkêş bûn gotin Tirkiye ne di nava vê pêvajoyê diyalogê de ye yani heger pirsgirêka Sûriye û Şamê û Kurda çê bibe şer bibe xera bibe tu çıka Türkiye pertun tekila Türkiye divi işi tuneye yani Türkiye dahil nebûye yani Türkiye jder biştene Amerika'yı Fransa'yı ez baktım İngilistan'ı o ki da Türkiye Amerika şu kadar berpes biraz var çorbe bakıyor Türkiye helin umut bestarbuna nava diyaloga pirgiringe helin umut dazanin ku paşter buna nava diyaloge pir giringi ugot hevditina naskirina iradaya
hev û neqeşkirina pir giring e. Divê wateya de yani bunun anlamda herkes karın Türkçe bêjim. Divê wateyê de ez weke erenî dibînim. Yani olumlu dibîne. Hem jî aliyê ideolojik hem jî ji aliyê siyasî vê guman û fikran me li hemberî hikûmeta heye ya Şamê hene. Lê hevdîtinên hêzên heremî yên li vir bi qesedê re berdewam dikin. Divê naberê hûn mifam dikin hevalo yani gotinê min av eshabkî hêdiyê dixwînim ji bo ku em hevdû fam bikin. Yani madem em bername çêdikin bira em tişkî xweş çêkin ki em ji hevdû jî fam bikin. Hêlin ümid ez karim normal serî jî bixwînim. Yani ez karim. Lê ez xwazim giran em herin em hevdû fam bikin. Hêlin ümid li Tirkiye pêvajoyek heye. Lê Rojava ev pêvajo bi paralele tê meşandin. Yani pêvaja Suriye û Tirkiye hevdû re dimeşin. û wiha bi lêv kir. Tirkiye bi ısrar hewl dide ku pêvajo li Tirkiye bi vê girê bide. Lê herkes di nav vê gengeşiyê de û ev qas şer heye dixwazin Kurd bê parastin bimînin. Ev xala herî zêde bala min kişandî. Mükemmel. Vallahi mükemmel. Tevehiya cîhanê rojhilat tevehiya cîhana rojhilat ta navîn çekdar dibin eşkereyê ku ji bo tiştekî amadekariyê dikin li Tirkiye jî heye, li İsrailê jî heye, li İranê jî heye, li Rusyayê jî heye. Herkes di nava amadekariyeke wisa heye. Silahlanma yani çekdarî. Ev nîşan dide ku şerê li rojhilata navîn wê berdewam bike. Hêlin umut diveje. Gelê Sûriye bi hev re bijîn û sîstemek bi hev re par bikin gerek sistem hukukî jî ava bikin. Bê avakirin. Hêlin umut dibêje di vê wateyê de çarçova ku hatiye danîn di wê entegrasyona qesedê de nava tevgereyekê deve dekirin. Yani bu serê xwe. Ev xeleka giring e. Belê divê gelê Sûriye bi hev re bijîn. Divê sîstemek hevpar were avakirin. Lê ev ne li ser bêçekkirina Kurdayê. Yani bu silahsızlandırma anlamına gelmemeli. Tişkî xweş dibêje yani acayip xweş e. Kurdan divê li ser avakirina jiyanek hevpar were avakirin. Hêlin umid divê artêşa jin yepece hebûna xwe wê bidomîne. Tiştek ku fermandarê yepece rojhilat Efrîn got jî pir girîng bû. Yani weke artêşa jina yepece hebûna xwe bidomîne yekîtiya xwe biparêze. Ji ber ku em dizanin ku zihniyeta Daişê pêşî lê jina dixe. Pêşiye li jina dixe. Êrişî jina dike. Jina dikuje.
û her wiha wan dikuje. Dest dirêjiya dike û ev yek bi awakî ku demên destpêkê tîne bîra mirov. Yani başlangıç. Niha heye. Gavên demokratîk heye. Demokratîk bûnî heye. Bingehek kanûnî hêzên parastinê bi taybetî jin divê yekpar bûne xwe biparêzin. Yepeze vê pêşengiya xwe dike. Hêlîn Umut heval Brîtan bû jiyana hemû jinên ciwan. Hêlîn Ümit, Şehîd Brîtan, Gulnaz Qarataş û hemû hevra û şervanê jinên ku ji bo jiyanek azad şehîd bûn bi rêzdarî û minnetdarî bi bîr anîn û got heval Brîtan sembola artêşa me ye ya jina divê ev were eşkerekirin. Şoreşa jin jiyan azadî şoreşik ku tê de jin azad dibin. Bi azadî dibêjin û dihêlin yên din da bi azadî bal dikin. û ew şoreşa tenê li ser xeta Şehîd Brîtan bi pêşxistina xweparastina jinê xweparastina xwe ye. Ew xwe ji welatê xwe azad dikin, ew azad dibin û her ku ew azad dibin ew xweşiktir dibin û her wiha tên hezkirin. Wanî ji ber vê yekê me ev agahiyê rêzdar Hêlîn Ümit anî ekranê we û her wiha mesela ez nizanim we gelek fam kir ji Kurdiya min, ji axaftina min, heger ez zû dibêjim ez karim gram bêjim, ez karim hêdî bêjim ji ber ku em hemû fam bikin, em pirsa û bûyera fam bikin. Heger em fam nekin wê çaxê bêwate dimîne. Yani em tişkî ji em fam nekin wê çaxê ev bername jî û axaftina min jî û hemberiya we jî gel hember min bêwate dimîne. Ji ber wê yekê ev carat û emîn ez bawer dikim em bername çê dikim bi Kurdî. Heger kêmasiyê me dibir hebin. Taybetî kêmasiyê min êwe tune bin. Kêmasiyê min. Ji mir binivîsînin, ji mir bêjin, bira rexnê we hebin ji ber ku em ez xwe rast bikim. Ez tişkî xweş pêşkêş we bikim. Di vê merheleyê de rica min ji we ye. Mamoste xeberdana te baş. Vay spas derim. Gele. Na ez karim hîn giran bixwînim. Yani wadê me re û bêwate be heval fam nekin heyf û xebîne. Gerek me tene yeko têv bêgêje. Ez bixwe ne mamostayê zimanim. Ez werbêjim. Ez bixwe ne zanyarê zimanim, uzmanê zimanim. Lê bi qandak ez dizanim û bi qandak ez helbesta dixwînim û dinivîsînim ez wê derê hîn bûm. Yani dibistana Kurdî jî ez neçûme. Eger xetê min jî çê bibin, şaşîtiyê min çê bibin hûnê bibexşînin, ev televizyona jî de me spîkertî jî nekirî bi Kurdî, ez wek natûr li hember we me. Bê çawa ez rojane bi birayê xwe re bi hûşkê xwe re bi Kurdî diaxivim, ez wanî jî li hember we diaxivim. Yani ne zimanekî polîtîk û siyasî û akademîk, zimanekî normal ez werim. Netanyahu bi Tirkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Çavuş birakî neyse. Ez jî heya kes bi Tirkiye û biqulpînim Tirkiye û bi Kurdî nexweş. Birawer Kurdî. Belê. Hêzên İsraîlê ketin gundekî Qunetreya. Gundekî Qunetreya navê gund Qunetreyayê gundekî Sûriyeyê. Artêşa İsraîl ket gundekî li Qunetreya û xebatên kolandîna kir. Yani qazmadır kolandîna. Qazma.
kolandılar. Arteşa İsrail ket günde Hamidiye günde vare kune tirara ul ciki kolandın kir Arteşa İsrail alaven gran yani cep çiçek bezin bir Türkiye alave gran ağır vani ne yaptı ağır eşya ama ne var ağır ne bileyim yani ağır alaven gran endiziyari endiziyari anin u irosibe de hundre ciki kohezen İsrail neziki şeş mahan leb cibune de dest be xabata kolandıla kirin. Kazdılar, yere kazdılar. Her vaha İsrail dibece em jibola mayenden livirin. Em nema jibir derin. Yani ketin Suriye doper bir Türkiye menuçadan İsrail Saroközü'yle İsrail go em biz kalıcıyız, gidici değiliz. Emin birbirinin em mayenden emin erin var dahuyani da. Desturnamaya şer Kundibinin Meclisa Türk'a tezkeret vezin ya Desturnamaya şer li Meclisa Türk'a Türkiye hat kabul kirin. Parlamenter demi Seruhan Oluç Diyarkir Desturname nel gori rihe pevazoye o ani zaman lişuna ve dve devleta Türk mafe Kurde li Suriye beparese. Uluç Balkçan ser banga açtiye u civakiya demokratike yar reber apu. Ev desturname ne dizi mafe raven Kurda li Suriye u irada wane. Bi ve desturname carekedin derket hole ku zihniyeta devleta ya kul ser tünekirina desteketiyen Kurda ava buye. Nayi guharandır. Kasede ya ku veke gefte ditin ji helan netewen yek buyde hezendin yen navnetevi veke teröre naye nasandın. Un naye naskirin. Kasede ji hela devleti navnetevi de ten kabul kirin. O kasede bifermi ten naskirin ji hela devleti navnetevi de. Ulus diyar kir. Reveberiya khoser. Ya bakuru rozlatek Suriye. Modela demokratik u behevra jiyana li Suriye biser khistiye u got. Li şuna ku ev rasti veke şanseki be ditin veke gef te ditin. Şaşın. Eğer Türkiye dixwaze gaveke ereni bavêje divê piştgirtiya bide hevdîtinê di navbera Şam û Bakur û Rojhilatê Sûriyê pêşî li ser çareseriya demokratîk û aşitiyane bigere. Cengiz Çiçek desturname derbê li entegrasyonê li Türkiye û Sûriye dixe. Parlamentere deme partiye Cengiz Çiçek jî diyar kir desturname şer ya li Meclisa
hatiye kabul kirin ve darbe le entegrasyona le Türkiye u Suriye bidi. Çiçek ani zaman desturname baweriya peyvavazaya tık biru got. Tek biru got. PKK xwe fesih kir. O stratejiya tekosîna xwe çekdarî bi dawî kir. Weke hikûmeta karê we bi rêxistinik kirina pêvajoyê bi şer û bi şerrê û li hûn destûrname li me û gel ferz dikin. Em qebûl nakin. Her wiha destûrnameke li Tirkî hat qebûl kirin. Her çi xwe CHP jî li dijî derketiye û Partiya Dem Partî jî li dijî derketibe jî dîsa ew destûrname hat qebûl kirin. Destûrname hûn zanin çawa ye. Yani Meclisa Tirka ji bona 3 sala destûrta Orduya Tirka ku çi wextê bixwazin karin rahêjin çeka xwe û têkevin Başûrê Kurdistanê û têkevin Sûriye û her wiha şerê Kurdan bikin. Pekî tamam qebûl. Kesik li ber dijminê xwe nagerin û nabêje hayrana we hayrana te li me nexê em gunenê. Yani te dê Kurdî dibêjî dijminatî bêminnetî serçav. Lê lêla bin hûn dereva dikin. Meclisa Tirka dereva dikin. Kurtulmuş dereva dikin. Bahçeli dereva dikin. Hûn rê xwe reş dikin. Heger tê açtî keçê bike. Hewceya te û destûrnamê heye ma. Heger tê açtî keçê bike. Hewceya te û gefa tu li rojava bixwe çi ye? Demekî niyeta te xerab e. Wê çawa wedek niyeta te xerab be, wê Kurd jî hişyar bin û hayş xwe hebin. Wê Kurd jî işte nema bawer bikin. Ji xwe Kurda bawer nedikir, wek min ji xwe bawer nakin. Hûn 5,000 açtiyê jî bînin, hûn çi bikin, wek min û bi milyona. Em ji we bawer nakin, hûn derava dikin, hûn tu açtiyê jî pêk nîn. Bi tenê hûn Kurda dikin xew. Xewl û xeyalê we, armanc û fikr û remanê we, hiş û pîlan û projê we ku çawa hûnê Kurda bixapînin û têk bibin. Dibêjin ya dibe Kurd dayîka xwe nebîne. Feqet îca werbêjin. Bi serê bavê we kin. İja Kurd ne wê dayîka xwe, wê Kurd dayîka xwe, wê Kurd pîrka xwe, wê Kurd metka xwe, wê Kurd xaltîka xwe, wê Kurd bavê xwe, wê Kurd bapiyê xwe, wê Kurd hemû tiştê xwe bibîne. û hûn ê jî wenda bikin. Hûn ê jî wenda bikin. Şerm. Dikeve serê we bi van lîstokê we biçûçikê Kurd pêxapan. Tê tezkerê derxe, destûrnamê derxe, ji bona êrişkirina ser Kurda, ji bona tûnetûkirina ser Kurda û wê Kurdê Bakur jî bêje de tişna bilo. Çû ew şevên tarî, ew belayê bi tofan, ew zamanê ku berf û baran jê dibêjin bapişk, an jî çi jê dibêjin, ew zamana çû. Zamanê Kurda kulav li xwe dikirin û baran dihat, ew kulav şil dibû û heger kulav 5 kîlo bû, bi şilbûna xwe ji ber kulav av hêzdîne. Dibû 25 kîlo. Şivana çerkê, şivana îdê kulavê xwe çêkirin, li ser kulava jî naylon lê xistin. Dema baran dibariya, ew baran naylonê nedijke kulav şil bibe. İdê çima werkirin serê wan şoxlê. Dema te digo birayê minî Kurd, digo bûrên abê
نهات دویجی برای منی کرد دبه نوار فرقی ها فرقی دیسه بر ثبات داده اما نابیجی بویری نابی دبه نوار ولان فرقی هنا کرد و کرمانجی هون نما کارن کردا بخابینن هون نما کارن کرداشی دیخن خو اکی راستی چی؟ راستی او هونو کردا لهبرونین و هونو کردا باخفن او اشتی که نخورده دبه نبریده از ور تشکیزیش بشم حوالی کچ من نویسادیه باور بکنه نموسته تو یهودیه جبر نویسادی میجی برسدا مگو علیکه کو یهودی که زمر براب بونجی بنویسینن هنگی دیجی بیجن چه فرقه یهودی و مسلمان هبایی از فرقی نبینم نه جهابه AKP İyi Parti, Şah Parti, Zuh Parti. Bana ne parti sistema Türkanı? Beli. Bana hamun ne bu iktidarını? Beli. Bana Armanca ve hamun ne var ser iktidarı bibin hükümet? Beli. Ne? Hamu evvel Armanca var. Fakat yekes var goti Cumhuriyet Halk Partisi. Adı var goti Adalet Partisi. Adalet bilmem ne partisi. AKP. Edis var bezi İyi Parti. Partiye wan nave wan cudane. باور بکن به او قرآن پیروز به تورات پیروز به انجیل پیروز و به زبور پیروز از به هر چه کتاب سوند خون فرقا وان اها دین دما دین هاتن چکرن اها پارتی وقت وان پارتی ها نبیجن ما AKP تابانا و سامپاز نبیجن اگر پیغمبر نهات با دنیا اردوغان پیغمبر بود بیجه یک بیجه اردوغان بیدم نه اولی برد دیو ben anamla yakalasam ne olayım bana gitsin ne bu militiye militin avd بیجه sayın Erdoğan vancı avcı edici بیجه Hazreti Muhammed fark nakı yani az nağazım tekabim مجارا دين اما از خوازم ام بزانبن ام او سیستم جی او ویچا سیستم او ویچا درون تو نبون تلفون تو نبون ویچا از چند حواله منی علوی هنه از پرسوال هستک ایزا باوی حواله من نه حواله من باوی گو ددک لگنده هم نابه ددک گوزی مجبیرا کر گو خلقی پرجه حس کر گو در مال که من باش گوداری بکن ام ملت کی جورتین ام حقوق صاف و حقوق زی غشیمن از وانی بیجم زورا هنی کادره برا زورا ونره یا نابی چون یا نابیش بیرا کن دده bir yani bir در مال که او مالاجی پرجه هستک دبی بیرو آجی داده ام پرشته هستکن خوزیات رو که صورت کتا وینا کتا لجمع هبا وینه صورت کتا دبی بیروش گوتی نمشکله حالا تاسک آف جمر بینن تاسک آف جرتینن هما بیرو رادل تصابه آوات آبین دیوار سبحان جناب ترد به یا ربی صورت پیرو ایجا ککو باوی حواله میدکو ایجا مگو اپو تدید ترور بو گونا گندیا کو کیجان گندیا فلان یعنی حکایه uydurma زانه ام بتشمش که وانی هاتن خاپاند یine جابتی خاپاند fakat dama yek beje Mirhan Daesh خود singa Daesh takan
از باور بکم چما لبر چاوا بو زیلان لبر چاوا بو بریوان لبر چاوا بو بریتان لبر چاوا بو مازدوم دوان لبر وانا همون بر چاوا بو من بیش وانا باور بکم چونکی پیک هاتی مدیتیه سبروه که لی نیاره من اخلاق و سامیتی ما جدیت ما باش دزانه وی ما چه بخابینه وی ما چه بخابینه و وی متودی بکارتینه بینره نه از تشکیل خوازم بیشم بالا و بشینم ویدره آنها لسوری چتا کتنی برهدونه شرط کن از به گورا قاضی محمد کم کرد جسدی نوت کیفاواناتی جسدی نوت کیفاواناتی چما دجمنه کردان جویاوی وادی برهدو پام ببین هفدو بکوزن زایب دبن تونه دبن شبانا کردان تشکی خوشه عینی تاس عینی حمام عینی حسن عینی بیل جبانا ما کرداجی در باسته به دما ام کرد لبر هفدو پام دبن هفدو دکوزن دولتا ترک و ایران و ایده دف و زرنه دخل دبیشن اما برابانا هم بربربتی هفدو کن هفدو بکوزن چاوه و منه بی لهم بر ما سری رانکن و جانا بیستیه و بیستی جمع بیشن از درنکن بی اگران ازه توبه بکن بیشن لریزه لقراتنیش نزان ج 10 سالا جار که ج 10 سالا دو جارا سه جارا بلکه شرط به hani kinga کرد که نزاچه خاندا شر و پرچونه لو کردستان چه دوپه روحای کتن برادو پام برادو پچکن لا آگیره کتن برادو پچکن نه کرسی نه سالو نه عربه نه موتور طاوه نبود ارجو الجمع با عقله و افتشکی نورماله نه حتی که دشمن به کرد کی بکشه پراتوسو حقیقت پراتوسو بکن دولت فاشیست نظام و حیوان کن به زمانی که خوش ماشه هبه دست فرانای آگر فساد و گلاج میتو آجانات خلافا کرده دبی هر وان بر هبه نه تاقامه براس بسوشتار نه پولیس و عسکری می بسوشتار او دیسه دشمن ته پکتی نه گل که مقداری کنه یا فلان عشیرت و فلان عشیرت و چه سوچه دولت هایی بلکه این کجا فکره از به دوزا شهید آکم جسدی هزار سوچه دولت هایی دولت خنا ایک دمره خودیوی درن اوقات دگره دبی اوقات اگر هو قاتل مثلا جزای 20 سال به 30 سالی بدنی آوشتا خوش پره ارده خواه ارسا خواه خانی خواه عربا خواه دفروشه زبوگ قاتل ایک کجر جزا کی مزن بخور خودی کجر یعنی خودی قاتل بابو برو مالاوی اوج درن اوقات بینید دبی اوقات بک پاراته پنجی هزار 100,000 جبوته آبی 50,000 جبت حاکم و سعودی برا لایمه هندک جزا بخور بره به چند کفرا چند چوکات کجر یک مرکت بن عرده دو پنج علیشه کت بن عرده 10 کسی خستن زندان هر که 25 سال او نبز بو جهلا آبوری جیده هم هات کشتن آبوری برتیله ده حاکم و سعودی و اوقاتا و هم جی ایگه ده کجر ام مال خرابونه بالصالة قد أبو يلك الهف خست بالصلاة دیسه بالصلاة پککو قاوا و کم کارو دادا قاو ناچه لبر هدو پام وره مگود او سترانا مموسا شوان پرور و هر وها دیسه پککو قدپه هینا جی ارتا پککو قدکه لیمونیه هیناش ترشه ام تشکی گناهی ام گناه نه ام ملت گناهی ام نتوام گناهی ما شهیدانه ما چه فرقه ایدنا با شهیده باشور و باکرده ما چه فرقه ایدنا با شهیده روز آبا و روزلاته ما چه فرقه ایدنا با مردین و نسیبین و دربسیه ده مردین تبه لا و دربسیه بل خطه جرد بزم و دنگتا بیزه که مالا آب من لدربسیه رو درشت
هكاكي وي tamam استعمل tamam سرچاوي لا از دوشان dedim az hemen tabirim tamam hemen ما این ساعت چه نه این ساعت تایی زبرویه که من تلفن جبیرا برنامه من مسته درسان کردی مجبیرا کربو از خاطر خوش ما بخوازم سلام و رزق خدمت امید دیسه برنامه خوانی دوام بکن ببینید خیر خوشیده مالا و حزام جاری آوا یا عزاب کر بکشم کر نگزم ببینید خوشیده سلام و رزق و حرمت من هر بشید